Inyong okay ko ni Connor Rakso kalam kon ko kayo wan ko sanan gan ko wan ko gan nananak nan kanye wan ko kayo kabna karyang kabna wan ko speaker o yung ko song ko sanat kang koros wan ko song ko bung lakala o yung song ko bung koros wan ko sabi ma chonway sa pung amplela kabna maran ranwat program ng suran blue patron station ko ang kapese automobile plus police platter o bilira malawlaw kay mo kana ng isa salang chungwe raga chingko pura bai bas chalanan automobile police platter ni may silisa kayo riyagatri sa kayo ye charai kan me pajon arrested Francis Chani arrested ki kaunaba Patterson Robbie arrested ki kaunaba Chun Riau riyagatri sa kayo sa muwach Spanish tu arrested ki chingala sa kong ay wasa silibon na way pagan o niya sa wacha kauna ba ni silu chompong watch ye charal ka ma pachon arrested Steve Fall arrested ki kauna ba ni payu ye charal ka ma pachon arrested Chad Lawrence arrested ki kauna ba Starchel Remilik arrested ki kauna ba Norman arrested ki kauna ba ko bilkati aragta ma chingala sa kong way panin sompa Gensro Patak arrested ki kauna ba o kocharan Nilimau ye chural kan me pachawan arrested John Taylor Santos arrested ki sugau chin chang oranan sak to na longway bagon niya suwo che bilkati aragta ma pil chingala sa kong way panin sompa o bilkati aragta ma pil mi pan chakun sa kong way changa oranan sak to na longway bagon Jensen Esa arrested ki chingala sa kong way panin sompa Nelson Ramsin arrested ki kaunapag Ranoche Nelson Ramsin bilkati rakta may kolokol marungana Ersan Curson arrested ki kaunapag Nuwano yechuray kan may pachawan arrested Pepsan Adley arrested ki kaunapag o bilchungala sa kaungay wasa silibon na langway pagod J.R. Nelper arrested ki chungala sa kaungay wasa silibon na langway pagod Chad Isaac arrested ki chungala sa kaungay wasa silibon na langway pagod Charleston Gabriel arrested ki mipan sa kaungay o changa ko wala sa pon na langway pagod Sadness Timothy arrested ki kaunapag June Lemsi arrested ki kaunapag Tom Primo arrested ki kaunapag Justin Obispo arrested ki kaunapag o Boy Primo arrested ki kaunapag o bilchungala sa kaungan way pa ng isang ba ni Sun Sombungwat William M. Ayman arrested ki sugaw chingin changakor ng sakto ng webo Imen kabesa iray yung mapit wasame iralakan na sila ko lang ito protosan na namerkaw yung pagpachaya. Pagpag uyaw John Way rang kachin mangi na wasaksit wasam quarantine uyaw so chong way armasan pachong walas may ako so chili Pilipin mga peace so may yang armasan pachong wala wasaksit ta pachong wala may ako chosa pilpagpag uyaw yung ralakan magandang Pwede ko sukses ya karani oron palayang kakalap ko sunod pagi yaraman iray-light na wala niyak makarani mo sukses para paano pil yang ata sumaw pwede sa iksan sa lamang way pa kon ba armas pakat sumaw miya sumaw ray kaso public safety man pagi ranot pwede san me Sering sekolah pekskanan pang kasabut, pagpag uyang nono babakan. Pagsa school uyak kabal kayu ong serikan aray kinchungala sa kongay panang soba. May kachin sa may serikan, pertama yang kabal, pusaik seriman mamiyat mi peks me anki pung an nim sa kongay, puiray korusyan mi pan sompa. Kaya sa lang siya bakang chungan sa kongway. Ima ka na tapaliyat pagpag isang kumay sawas.
ke kapal memye esche bangayang polisi na pali wan chochon serme miyepix sagun ya wanachkak apak pul ya yang achen no kano papa pangkak apali sama chai serikan pangkak onak amai ni mes bekak pacawan azokses sagara ke chon wai leo kaprayang kapung on fisik seyit pergi akin san nan wawa kapesapkach Mawulian tikich public safety uya chungal pagma pang koros mami mekot masagun uya tan sabai rai makakachan gaji siswati lak promai mai kachin kubur magi angkich pakai ten sepajangan neme apso ichar magarat era chungal the program ranwach kalangan kubur karusya kasileli